Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Ali Bewok. Kali ini siswa dilatih pernapasan dasar, siswa PSHT Rayon Bunga Ternate Cabang Jakarta Barat Pusat Madiun. Inilah pernapasan dasar PSHT. Setiap siswa harus bisa memperagakan pernapasan dasar, yaitu dada, perut, dada, perut. Prosesnya dihirup lewat hidung, dibuang juga lewat hidung. Konsentrasi ya. Mata terpejam, konsentrasi. Tahan dada, tahan perut. Kasih tenaga, kasih tenaga. Demikian pernapasan dasar yang diajari sejak siswa. Pernapasan dasar PSHT. Tarik sama tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik. 1, 2. Tariknya lewat hidung, buangnya lewat hidung. Fokus, mata terpejam. Tiga. Tarik nafas, tarik. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 7,
Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Full. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat.